na Cerevo and VTFM Kotiani Vikemnio Tribe, Fiji's #1 ready-to-drink vodka, now available in cans. Yang kau BTFM 92.2 FM kami ngai kachi beikanda ya kami bina katale ni singa buke lulu na ika ono ni singa na singa bina ni kuwa ndo na singa tale teki talanga ndo tala na singa ndo mai rongo da talanga kina na be ser bobo era ndo bora takatalanga mai kina waru takatuma oira ndo ni mulisere no ndo bono me bakau saba madala takatumanta ndo ngona we ndo na radaka nilinga oira na ndo ni mulisere irne lulu ni be matasere na nonda banua na ken mbiu batamai na batangi isen na ilanga ni sere batekene kena gangana me ronge liba bio kanita kabata o lulu ni sere batekei ko na programa na nonro batangi me rawa ni rongo bakitu me bakando na sere na new nom na dangi ni ndile toba me batu ya ken ni rongo nda okata sartunga me baka ni nonda na sere ya enambong ini kuwa sa may adang ratalikin ndo tal matasergo sa may batang tigital gakina nono to sere enambong ibina kaindinde nonda serba we enambong ini kuwa ba nakina palebu we Paradise Beverages Tribe New Looking again enambong nona beto ko enambong ini kuwa rawa ni mbau sulekin si mbau toko na tukin endora ngauna me mbo may batang itegikina basi irna pi mata sere nonda buno nonda sere we nambong indai dangi munre kei nabunisa na dani sere nongu senikau boleh tercengai ni ngori be perama raini mbongi boleh binaka na boleh bina sama tercengai mai mbongi ni kuwa boleh bina tercengai be kim ke sledge ratula la ina boleh mdo sama tercengai mai no wasini ngono ko
Na Servo and VTFM Kotiani Vikemnio Tribe. Fiji's #1 ready-to-drink vodka, now available in cans. Ya kora BTFM 92.2 FM kami dangai kachi anananda servo obra kina bale be Paradise Beverages ne buguna be tokoni arani me be tokoni tikine na bogi ni kuwa bonga bo te kina ba sigatagi ka tapo di telga kina nan ratau ser toka na matser ngori na vangi munre ke na bunisa nangu senikau talote ke tuko kina ndo na ngone lewa ni mai nangonele ni viwa na mbongi winaka ni kuwa mai ser te ke tuko na mbongi ndendai. Ya, vamos a ver que me queda nito kanyo ni siya mutal tonga mengori en recho en mbongi ndendai wa kina be kimni na siya mutal tonga mengori en mona libuli ber Facebook page ni VTFM. Vamos a talchunga ni ngori be aparama rai ni mbongi na wale na siya mutal tonga mai ke sledge ratulala en mbongi ndendai. Ya, sama mbola chukani ngori be Rosana mbola binaka. Yanu ni Rebo, my BYSS school compound. Hey, Mother Mangal, Zali. Love your programs. Bina balebu. Lala ndawi meleki ambula bina mainukuloa, bula bina tau. Wais narusa, iseli turanga tau. Toka saroko ya. My tolo sablu kadio Wainaka Drive, Hoppers Crossing, Melbourne, Victoria. Wanga Simeone o Timothy. Vanga mbula keis wais na rusa mama dhabai kemni isali. Josefa na ulumatua. Dona lenga lebu sa tarachu na turangango Josefa na ulumatua. Tamai tinai anaria katia ndo mbole binaka. Lala matunga yani heme gina nimengani kena veya Jane Maingilandi. Toka Sara. Waisa tamai tinai anaria katia. Pinabalebu. Mem si tu lama boleh binaka ati nai oripa nasila dong boleh binaka mbula mgena na mital tungai ni gore be roto na sila sisters wate ke roto na tamba telefonitiko api matani bono ke isa labo gonga sanawai mai neita siri ena mbongi binaka ni kuwa wanini binatal tungai ni pambula tal tungai ni gori. Meiba anggar di balu dola bina mi mabua David Albert Ramoka mbula binaka Melania Tareboa sampai Lambasa mbula binaka wakin mi Mikael William mbula binaka tadiku bina bale buna sama mai Josephine Kuti mbula binaka tahu na bale buna sama cukup mai buate taletawa mbula binaka ana sangio bakabua mbula binaka weka mbula tungani ndela kando isa bina bale buna sama cukup mai irnieta rabulo mbula binaka mengani ikin leni grup ni mata bitoka ni ngangore raki koro salam metem boleh untuk boleh binaka mengina mengani kiri berutu na lewa na bonu family dombati wa mimbi be titilia lewa na bonu ai la veni angila si WM ngango bote itu mendanga ni veya romanu seru o ndombulai boleh binaka tebita musundole
malombula binaka yanu na bale na sema taltonga mai na mbongi ndendai wani ni bina te ni be kemni na ya wo binaka ngo bakina ve Christina Wanga bula binaka MK Broncos bula binaka mikandabu memsi tuiloma ndo bula binaka mai tadirua bula binaka tau o minduana bula binaka matangali tamai tinai anarea katia eza baloti ko ya Oile, so mbo doko telesunga banana nui. Mereseni na ora. Bule binaka mai vatum balau na bosa. Sianga Jane mai banana nutula kwa nangone mai bengo. Mai New Town ni. Makwasu name bule binaka ayawa totoka na siya mataltunga menambogi binani kwa mai Australia. Metu isela longa ni mode. Abang chungai ningo Rio Elia Nato Ratu Nadhani tu mali epi beda ni mitingai ningo metu isela Angila wangai Wollongong mai New South Wales Australia atalaiti ranandi kaitani bule binaka mingina ni mangani kina beraton marama ni vuandomo or tentanda botunga ngoi urata sabusa bombimbi bimba sapate ke leniana Mikaele Willy isa tadi donu gina ni mikino barani o ile MK Broncos isa binabali mo na siya mataltunga may nambong inikuwa. Wano ni binato ni Bikenda, yan nung dayawa ni Serbo, when nambong ibinanikuwa, na kinabali with Paradise Beverages, kay Tribe New Look, yan a Ken, na naman masaman doon may nataro, yan nambong indinday. O di na ilulu ni mataserya, o yan na matsere na dangi mundre kay nabunisa. Ngay singa ni mataka sa taray kina, o di, raninona, na misya na mena, ono na Ken, na Tribe. En kabi saranga ni mataka sana ngingirichian ya ya pana matanya na bukunin nandaya wuni buti parang tal na lasa en nandun ang una leka mengo na makachumaya